Mandi e benvenuti a Blex. Ciao e benvenuti a Blex, pillole di friulano. Oggi impariamo come chiedere un aiuto. La frase per favore in friulano si dice par plaisir, par plaisir, par plaisir. La frase puoi aiutarmi in friulano si dice mi das tu une man? Mi das tu une man? Mi das tu une man? La frase non posso, mi dispiace, in friulano si traduce no pues, mi displas. No pues, mi displas. No pues, mi displas. Bene, adesso ripetiamo insieme. Par plaisir. Mi das tu une man? No pues, mi displas. Grazie per averci seguito. Si vio din, mandi.